Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya Sapo. Terima kasih. Semangat semangat, oke oke oke. Semangat, oke 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 oke. Oke 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 oke. Madodo nyawa kasih di panggung. Mana kamu madodo nyawa sih bro? Berelo lu mati. Jaro di penalis dia boleh mudik. Dia tuh gak baling makai. Kopi amit ngunu ke tu panggung sambaran lu pau. Aku tuh mau kerjain dari madodo nyawa aku. Madodo nyawa ka. Nuli gara-gara digago jama ke kampung imon rumah. Apa yang biasa kan untuk kulo ka merantau beh. Pakar itu teh dekat sembarang ujama. Nah ya naruh tapariwa kami kampung ini sisa gago jama. Lo kok jama ke bro? Enggak kapan ku? Enggak. Tapi mana tuh mau tidak tuh zaman nero? Di nama kapan ku poji ku mata tidak jamangi ya? Oh iya cocok nih bro. Apa aku udah usaha lah ya? Matahan itu gajina. Nasab tanda GPN sih. Lumayan tuh bang gue. Kami makan jama. No bro. Masih pudar rumah kepo. Aga? Masih pudar rumah kepo. Muhammad kuy. Panggu. Balok-balon lagi sep. Naposo ki. Manasa-nasaro kada geta. Apalagi ko dari rumah kepo. Besi mamesang. Me sak mide panapura tase di sepung di pamadan. Nah, ero. Enak ya tiang mama jam apa kuro pak. Mumpak tuh. Magi palit apa ya silo kamu tawari. Di sempat tuh berminat ko. Pak Nuasa ngalain pekerja keras. Iya masuk ke panggung pakar resotet dek. Contohnya jama-jama tukang batu atau marakak gaba. Mata dek maning ya rasena. Ikar masanya bere. Tanya jama-jama tedek jama-jama pau no. Oh, maku garo bro. Maku hatu. Iko sedih. Bro. Aga. Gili-gili saya karo mai. Tada. Aga tuh bangku. Bepa. Cak malah anu mati pala bulano. Manas ni tania. Ya wesele na sulara mega kantona. Jadi kalau kakak masih cara kebolan tahu itu manretona makan totona bepa. Jadi kalau lisuna ya masuk kantor sulara aku penotona. Jadi ya bepa si palese. Anu mukan tomano kalau kakak masih cara. Manas itu bro. Maidi naruh semua siri pangkukan totong bepa na tahu. Gini lo kima siri na pun na boleh to makeda Andre tu. Ya mina pasu itu pak anu lo ya Andre. Iyo panggu nasuro mau Andre de nasuro kok kantongi. Itu bro. Jadi si konsepnya sing masiara. Cah, tapa konsep situ na pau. Bukan pegati itu na pe Andre. Lo Tommy pa na puli gan ceritana. Apa sama aku makeda tiama panggu. Buka nih ha. Bro. Sebenarnya tuh dok palese. Cuma harus palese gajan sembunyi. Ketegi pai. Neanaro ko tegai. Neanaro so bui pak nak kepita kita nanti gajan sembunyi. Gajan kelihatan. Bukan negati atuh. Ajaro bro. Maga si panggu. Kado ini gitu. Lo ko magi deh para musuro kak maja tu bepanu. Dek bro. Magelok tu na kung kami minuman na. Kumino minuman ya bepa belengok tema tama. Iko panggu mega tu elo no. Taniaga na bro. Na de ama ko bepa nulen na gitu. Magi ja nang kali aku makede tawe. Hingka kerma nak mude mate. Nak gara-gara nak de bepa. Dek ruasan nulen magelok cik dadadan. Kadua naset nupa keru. Padamu. Aduh, mati. Kami tuh muka kami tak mati. Bi, dosa bumi bro. Siaga papale, naganda ni minum mata sedita ya Dia naganda mali sprit ya
Kasih spray. Ke spray. Ya tu ko inong mak busa-busa ko timu eh. Ay, kasih panggu. Aku elok nu pak busa-busa timu nu rinso lokal na palo kamino. Mate gitu iko eh. Sasay, apa iko sa barato miloki. Ya to na tuasa na kenay, ami tu doi. Iya pa bro. Lo si koti lo katiga pala sa ino to. Lo ka mali pa. Nuan riama na di pigaga. Muhammad ela panggu. Taro ni ko di madiwan ri ako ma. Ganyan na yay. Tong ko. Iyo. Ja, parita tente pala sa lo ka kudaro. Iyo ba iyo. Dami mo na bro na. Wala kasi lapanggu. Iyo, lo kan kati maliw tu perengama ko paano bila. Ya, percaya ko tu na. To na. Dami mo na. Iyo. Kasi nang katuang ko tama pakro. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Betul, orangnya tidak ada. Hei, kuset di Belanda. Taruh mah ketok tu, gorak wei. Dari tadi saya sudah mau ketuk-ketuk. Assalamualaikum. Ih, maga aku tuh ke Belanda. Ini aku katurut tuh Belanda tau. Itu dibilang suruh ay gorak-gorak. Cocok nih suruh kok gorak, tapi dia suruh kok mak jalo. Isi, dari tadi ay bilang orangnya tidak ada. Tapi you tetap suruh ay mak ketuk-ketuk. Belanda, nak koden repa mak ketok-ketok na dega tahu na masuk, berarti dega agak tu pun na bola. Ini kusuk di Belanda, aja nang pauas sika. Kuni rumen rasi lo sapai, pak dega agak pun na bola. Mudik mupi. Metkel, Si Belanda. you sadar tidak? Kita setiap hari pergi di rumah orang masyarakat. Padahal lebaran sudah lewat 7 hari. Belanda, bawa aku na. Memang labak na leperang itu ngesong. Tapi iya yang kamu pasuk-pasuk buna tau weh. Jadi, nak logi masyarakat bola na tau weh. Majak nasuk di nak di napasi RB panaro nasuk gue. Jadi mbana lah, Pak Den repe malu gue. Tutup sapo na tau weh. Hey, Iki. Nanti kau tu. Siga-siga sepatu ku pak maru tak siseng. Udah pakai baju Meksiko lah. Oh, jadi permanen Meksika. Berani. Anu pai, diwiringi pai wa bantai ya. Lo ka belana. Bisa mau belana to? Iya bisa mah. Diwiringi ya he, apa pura biasa mak kedah. Aku mak gogos aku baring. Tiwir saki mana si lice tiwirin ya. Apa malawama si matu deh. Mari tanya di tiking ga, di to si selak deh. Ada aku ya si tiwiring diki malah ampe si persoalannya na misa nih tuh banta paku ga tahun aku iko langsung bawa nih taruh akor kong kai na pamedeko Tapi nak makade politik ya. kado bawa no atau pendek jempol na pamedeko apa na sengama si makade-kade kumete ko akan gati oh iya Teh masuk di. Tinggal ni Rodi. Belanda. Kari tak tuples yang kali sa nabipa. Itu punya orang Michael. Ay, nangka punya orang na tidak ada itu orang-orang ni. Lawaw no gati mali Belanda. Pak sama ni Cina makan ni.
Ingat kal. Bi, madupa-dupa ni tak bipa na balanda. Telun rupa. Mana? Paku ni cecek ya. Dua seuna reka doi. Napa si palese bepa aku nala. Oh bro. Bro. Tak bro. Oh bro. Itu pangku terima gura-gura. Tine ki. Lari ko. Lo kelar lo ketiga. Bepai. Utai. Tiga ilok ka. Pwede hindi pangku ko ye. Wala bro. Ajak na sobo patan maka jangan sembunyi ro lagi sobo. Wede usah bukoy hindi lo taruh he. Bunga-bunga sih. Lah, pangku dia bunga-bunga kasih to ngekak ko taruh he. Kenapa lo kak teme? Magi ka na lo kasi kutim eh. Ano yan? Nula ka perang teme. Magi din no TV. Lah masa lo sikit TV yero bepa si palese lo kateme. Naliwat siya we na. Tigi pa eh. Tanda may ko sobo eh. Anong kelo sobo na nukutom ah. Lah sempat to. Ako ni bro eh. Kumimangi ko sobo pasok bawan ni. Takalapura ka mali minumang eh. Lah kasih panggutan niya iya. Okay. Tigi pe lokak ko eh. Di lang nga na ito pala sa lari-lalayan lokron rangi pa na di gagaje na. Bisa ya panggu. Atau ga pura memen wanre na pano biya pala sa nakatunra. Muhammad eh. Di apa ko ya panggu. Paku ga pa eh. Wanre na pano sa upalisi na. Betul-betul pusala na to sa di panggu. Nerbi paano lo kasih dia pala sa lesi pala unron na palo ka temi. Cece ni sedih. Kupakang ko tayo. Kangkang ka pa macet ka kamadugan lang. Basta ni Rema beta yang penting dia nampak apa Jadi minta pa nga ka panggu. Ikaw to na sadari lang no. Astaga panggu, gara-gara bepan mo si palese tinatope palanya eh. Napaliwo ni Jana dadan lo ka kuya. Bro, di namin si perjuangan aku runti rebepay. Macen ni ka wala na tawe kantong rebepay pa depung ngi. Na potiwi lo kamay. Dek gagawan rin mo si Lice, latu malanyay. Ternyata ang kapay panga. Mak panggu astaga. Nupit na ka to sa dingi ko. Ajak na. Pangeras sa dinga dadan na mak ko. Makada kalau macet ko pak balut parpungi, macet toko tu mabau. Tapi ko macet ko pangay, macet toko tu pang. Kami nuang. Sebelum ko man taji pang madik na yun na. Katope anggota mapak Rodi. Gara-garaan Rimi. Majak namin kulit na letat-letat. Wah, Bagian anak yang patah selesai aku. Dia kami semua bereseleng. mana kapag mabarasal ka dito manong kalingay. Magwaso na apa kalau lo masyarakat ko bola eh. Na waktu na pura malupot tu tajam mana ko maketuk pintu. Na di mana ko gaga. Aga pi. Mun romani aga kay mawari tilaleng. Kayo ay. Agi ay. Makadinin rin bapakku. Nakung ka na pao. Kadoy bawan ni. Atau pendek kang jempol. Agi ay. Agi ay aga. Gyan na labaran ron na pa din na lima carita. Kadu-kadu baham na pa na pa jempol.
Pasuti. Magero na nalabarin ng pati na uli macarita. Nule mala sa imacarita sa bangiko, apa dito mo ng kalingay. Oh, iyo. Buke gae. Mate. Be, guguso. Tigang ngari mali guguso eh. Nalabo ni masa lepring anu ko lagi mawari ni lalong. Kira-kira ya anu nanaw na panatiwira ka lamay. Pak matao ko bapak na. Jadi ya natiwi ka. Ay, di na cocok ya harus kalau mapiseng. Guru-guru bawa. Tiga aku pasuti. Kaku apa aku turu. Lau kat rumah pisang ni. Oh, Barik. 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 Oh, Barik. Barik. Maga sih kasih. Maga ko. Tuloy gura-gura pa bisa pa ni kay lalong. Yan na Barik kay. Magi nang kagugusok na tiwir ka na no. Tigang ngari haman na. Apa utanay? Kado-kado mi. Napa-napain re ka mahajam pul langsung lisu. Iko wak banta. Newa kwa ada na sa latoy. De newa kwa ada na sa latoy. Tanyano na naw ya he ya masurot tiwir ko. Ayan na Barik dito ya bisa pa kadatay ka man na. Hama mas biasa masurot tiwi ko no pawa ka makadak ko magogo so ko bari tiwir to ka na yana to na tiwir ko. Tanyano na naw ya he. Na, tiga wangirangi biasa. Napawak ko to, pawang memek ko. Makadakat aku magogosok ko tiwirek ka. Nako de magogosok aja namu tiwirek ka. Namu suruh mi HP anak nu laman naw na pamusuro tiwirek ka. Napakutok ko sa halan yan anak kumanaw. Wabanta. Tanyano na naw ya he. Ano na tiwir me toko? Ala ni Pak Iko mu tapi Pak Tiama iya kay. Wah, aku itu bari. Kayo magkarakalok ko to, madiwan naw. Pak ya narup Tiama iya magi namu pasar. Baru. Kung gelo na nyawa ako masurot tiwir ko gogo so. Magi na sa siya na pangan ako. Di mito gaya rawa banta. Salato ka na maga si surok ka na diki. Tapi mana ka apang isuri macarita to misala. Apa wabanta di mito ga? Tulisala. De gaga ama kali na iyo macarita. Ang malaki ko.